Udah MLA constituency, not a state MLA. Nganut man challenger. Kalau sini, nagai spa, repusan sini di MLA juga, dia syong derbar banyak perkat, ya kan? Kaifinya kan bukan sini. Hagani kepot janmit ngai kublai sai sien ki parlok ki bepet ya Forefront Media manga Christopher Gatfo special correspondent na komentar Forefront Media. Hagani kepot janmit ngai kemen shisha bangadan bat iba Toki Blah hangni isa ibri retired Indian Administrative Service Officer te ngini syong bat ngini apet ki benta babun ngalai keren bat isa meneru bat ngakwa ru bentip company hangni hapok kerensan Forefront Media. Kublai shibun sir, thank you very much for your time. Thank you sir, thank you very much. Te sir ngakwa belong very casual and candid but firu. Tang will have to be nilai depth kendiat iki issues ru mosa namar ba ki pajba jungi ki ba pet ya kani ka channel ki kwa bentip ru ya ki ai ki benta ka ba ka sarkar bat ru ka responsibility jungi ki pajba ru mo. Te kendiat batai sepang ka jing im jing man jung pieces along your career in the services. It's not that interesting, but pas BE po St. Anthony's, ho kakanay spa ndufundai. Okay. But natry po Apex Bank kamao. The le exam UPSC, ya lan. Joint service so New Poir. Ako to por bangiyele. Katay the largest group of Khasi officers kilay. Milon Langod. Mga ba David Same, ba uba nucleus lalu. Kito arot kila khalat bapring. Sa asta mga mata nakabatch. Te hindi mdon ba yo siya ni. Ban yo nga apply ka Assam kada juga joint kada juga Meghalaya Assam yo kan tengok yo man UP tengok serve katan senang po UP serve sipo Ilum juga Kumaon region Kaput China but Nepal hang tangawan sipo plains along DC po Bundelkhand Banda district. The experience ko prepare. Andre nga pasyang man sini miolat the family background pa yung akalong ba ngadi ko marway men param dan men tikilay temen gi may pa siyo kubor ba jang lapang itu jang lapang ini so kuai man sini man yun nampak ki dan lah aku mai happy ai ka kam happy one sini. So that was the end of my service career. Okay. Mene yang syong kai kan mau sipor mene ya keren mentan hi sipang baong mo fifi spend 15 tangkat san snap ni pidan ha service. Te filamino. Amino. Okay. Kade halor ka to. Ngai no ya kam kan. And then after that feel you sir. Ngawan sini namar ba untam ko nga happy ji may pa but ngam don jing babi kata. Napoy sini ngayon opor man lagi ni kita kam but kam tama man pelik jemut haka kam against kam syakri ba. Hindi ban enter politics was I never had that in mind kam tu non ni kita kerja. Jing tu ban enter politics. Andre ya kendu ke perlok ke ba ya perkat lang kumju. Hagit ki sinem miman aga kanai spa propagre propagno kanai po. Ngai don kita kajing ya perkat ba. Let's see don kajing dong kam man perkat mai. Ya kurukam sensyar kadar hang ni po Meghalaya. Kamtam ni ibang isngo. Balai pelik jumut palat cakap politics. Andre ya ka Roy Kapar the economic development dan bakran. Tinggi dan diperlok waktu kepol kemau kumba terang-rangat belaklat mampuan tuar bulai ba Jimmy Bare
hang ta pada ini himan jungi John Carsieng Oh, Robert Carsieng ni kendo si ekran John ru por kong patisya mukim ni don lang bala don kita kajing perkhat ba ngadai ban ai a sense of direction, economic direction ni ka state ke ai ka thong ke ai ka vision jong ka state megala jong jylla ni ka ta ki economic objective a vision ka ba economic vision nam ta atus nam lapus nam sanpus nam shkamat kunung min le but ki areas ki focus areas baka state kan kam ti la shong perkhat aku ko poi long chief minister abring ti kanika mi kita kajing perkhat ba la sing ini ban china la kanja group ni ka kanja seng ka ba long unique in its kan pair bahana ka wi na ka kai ki balong ni kwa man ra lu bakan megla ya kala ban example what ik India ru how to pol ni lap ba in Indian politics don't think Sri Lanka ruling by opposition so oppose by the mata opposition sake lawan Bajpayee to pol kumu prime minister Congress was there as the opposition. Siya oppose you, kumalong tayo, kadyo. Yung siya tiit kelam na. Oppose for, tangman oppose persya, tangman persya. Yung kunim lang. Yung try, ini state ibarat yung nilaning naman ra iki political parties brokat. Hakadyo kami. Tang naman tang economic development. Politics, kasi party politics, PLA ka man. Ray naman ta, kajing met, yung state. Laanim na, man ra. Yung political parties, magnitay lang. Tingi kot yung kataka, seng kami, sina as the Meghalaya Economic Development Council. Kamusta ko lang ba? Batrang BJP, udan ta. Robert Carsieng UDP, HPU tu kepor, udan ta. Ba John Deng Porman Congress, udan ta. Tapos kini kita lang. Udan su businessman nga kemawi, ba Jimmy Bray, ba MLA mingi, ba ko office du, ba gi nong trade yung ubikinya, yarap mingi, hagi nga kren gijingi merjumut jungi. But ketika group kawan ra ya kata konsep manghilaan ngemla gumo mene bagi politicians irrespective ya parti begidon hamega ya begini trailang namutaki economic development betul kamat baniyo kata vision jingi sedang ngesna ya kata policy paper bagata policy paper kot ya state bagi politician mandon ke vision ya ka roi ka par ya economic development tak fokus on 2 or 3 core issues kwi phele ta masa phele sports phele ka ni kata yung dong core issues but ni identify ya kamao certainly ni identify ba idon kamban focus ya karap karyang naman 90% gibriw ni kidang kidiginurap. But aku tu kapon ni ibam dan kita fokus. Hadu mentah. Kabaan ni bong ni David fokus ya ka pulih putih. Nuk kapon yung dem dan ka policy. Kaya gijing tumujung ni samla gibelit pulih. What is the objective? When you end up as government servants, ni kita nanti kau gila. Kasyong ha kajing ya merjimut, kajing ya terjimut joki nongelam. Kabalai kadi kau kakia. Kasyong betul kami kata. Berkebasau kadi kena ka employment. Di kita ada di focus areas bengi identify. Kepustunan kalau ba, long chief minister buat bring dekat UDP. Ketua Kapolri, it's a coalition government.
Ini ira ganya ka paper su. Wang ka biang kani. Kani magidan ka. Ura ka sport ban discuss sport cabinet. Mi man gajing opposition amne ki political parties itu perkhidjong ka biang ka. Mi man ka opposition nak kalyang jong ki bureaucrats. Ari. Kami Dakum ta. Buat apa sekretar udah ki senang tu mau bang chief secretary. Dah lah ya mi jingetet mete ber ubu Robert Kasing. Ane ka ba kudi kala ka voice jong ki politician. Kira ka papers ka assembly concept juga. But ka assembly ka pass the resolution. Man rakyat ka MDC. Balai ai kam. Rei ikut nak tak sarkar. Batrang ru mi no dan ju apa government. But we kim patiau su kim su thu try. Jing temu. Tek su ikut nak tak kadon ke medicine rei. Su tung chairman tu tamanya. Kamu kalau sujat lah kerja no sir. Imat. Kalau balik ke dalam kumni sir, ki ba kelek nak mentah ke jylla ke babha. Kan sujat no kelep kum tu. Kum kini ki policies. Kadi kajing bakla kadi long ba kimyo I jengai ya kani ne. Nomor kadan kajing keren nga kerma ba hapo ngasari wara ka. Kadan ko kajing keren. When there is no vision, the people perish. Yes. When there is no vision, the people perish. Correct. Tang ni takala long kum tahi. Pika. Aku jimut dengan simet mo. Ho. Just ngau dengan. Am tip kiwi ngau. Nang I ma duna parat ka sutu jungi kum ki breu jong ka jylla. Ya ka jingmut ka sensiar khadar. Akten pareng governance. Yimut ayu mangi kran ya ka sensiar khadar. Bung sen mangi kran yi rang yi breu ka shong ki snong lagi jong ki jong. Ka jingi I jong ki ya ka sensiar khadar ka kut no tang ha ka do basnong ba urang basnong. Ba sensiar khadar ka dei ba kadang dah basnong, orang basnong. Dengan rakyat kejik suk jing sanya po snong, kipet je kejik jing kibreu. Dan kibiya huri huram menyong kimi kipusok. Kakut lang ta. Handrai hakasin siya ba? Kasin siya kadar kamkut yang ta kakut ang te po assembly ro. Kakut ang sarkar ro. Tingin pet, abang pet kibreu jong Bonjong kim su thu pi ya kanika politics kim long politically conscious. Ngaper ngasmu ngam di agritan. Namara haba hakasngi election di piknu di pikli pi yumu balik tabut. What ba duk tang ba betam. Balik mani tabut. Ngai tabut namara. Yo tak ni kabut jang. Balik kan pelan oi. Kadang kita kaji. Hindi man pala na iya ka vote. Pipay ka ko mi yung gibre man vote. Umju dunay ka 4%. Hani state. Kapani people are politically conscious. Hanre ka masusi ka ng kakot na angta. Dan babot din pa dem. Number tip, number sutu. Bahadin pa da vote. Jai. Ti kapoy no katang kili, mana kili, bagas tik dan vision ni. Kam dan namar ba utang mo sajit. Dagi bora you bela man sajit ngai katang is not my point to pass. Ngina mi discuss lo. Ni la sajit. La GDP ko MLA for what purpose? Purpose ko lang, ari. Bangan yo ikabor. Kip sayo ikabor kan. Pilih itu kita kebor, nampak tak? Undan mapenon kam hok syuk kan mata. Kim sutut eh. Kalau kayak berpelah, begim ngongi fi bagi beliau jeung kim bodin. Nama bah hadim berajit di MLA. Kayak jengmut jeung ketit MLA. Member of the Legislative Assembly. Baraka konsep jeung ka sensiar ba ngidon lightly kita ki
mau bersih juga senisar pribak. Gini ke legislature, gini ke executive, gini ke judiciary. Kekam jong ke legislature, ke daiban tahu ikan. Nila tahu ai. Ketika kami jong sarkar ke executive, dan menteri kami kita ikan. Baiklah dan kamu bakal kita jalan. Ketika kamu juga judiciary ben kedau, lah bakal ni lah. Kamu bakal. That is the main point. Hang ni lah. State juga. Ki MLA. Imat giklat hiya ka kamu lajang. Dia kata ka jingkit klik juga. Bagi dia ben tawai. Kedor batawan tak katai. Kamu di kecakapan di Songkai. 2024 naka laispa drupusan sengi. Kalau sengi biasa station. Cut lai sengi. Cut lai sengi naka laispa drupusan sengi. Ki MLA jungi. Dia syong derbar banyak perkat ya ke ai. Ya ke ai ke syong kia ke ban kia ya ke melang sa. Ke ai punya keran bok kalai sini. Tempori. Dan ai kalai sini dikam artayo ru tingteng ya ladi simet wa artayo dia dakret tingteng ngala klet di ke ai bangala de ban le ru. Tangka kam ying la jong. Por ni dan kam ke por kam jalan tu banyak baik. Kalau sini pun jakran, jadi issues. Menang ini ko kubur ngah pulih bah. Tak mi biang kita kaya. Kayak gitu ke dia ke nggak tahu. Business advisory committee juga legislature. Okay. Banrai kalau sini ni syong. Imat kadang kejik semua dan ni punya tentang si porat posan sendiri syok nggak beli lah biang. Kadai sebentar, dan segi isu sepunya kerana. Ya bun. Ngau pai bau dia pai bau tengah snow ade. Kibun pi. Karoi kapar, kepuli keputi kebelangam setras te. Entah pada kuat kekia. Kejing dong lengkar kejing mentah. Bagi melang salang. Ipet lagi kena semula juga. Katan senam kata senam layu kun, lari kun ray. Dan maklan ni kata, kamdi ke kambannya keren kata agak assembly, begin sinai gian. Boleh. Kat kini kajing ya huri hurang tak kata. Jingwan tur to buk to drugs. Mendeka isu begini keren kata. Unemployment mungkin kami jam. Mendeka isu begini keren kata. Ya keren tengah kalai sini. Ada ngoi, dia ngoi kata apa? Pai baju ni, Kim Don kata follow up action, hadin bagi tabut. Kim Don kata ting semua bagi dia berkeli. Yang tu nongelam bagi lajit menyelam ini, Melayu. Kekian memandra, mempenbahaban mandra kabah kami hari hari sungsuk sungsang, hari kepat kami. Kani gadai ba ngimlong responsible enough mengini keli lagi. Kalau ada kapor ban keli lagi. So. Si kalau ada kapor mengkersiu. Tiap bagi dia keli. Nama rumah. Lah condition yang ini katakan orang ni kata kedor. Naduk benang kena. Bahaya ngasamru. Kim encourage dia ban keli. Haskul Kadai. Haskul lelai lagi cakap apa jingkai kalau kamduna kendiat kamduna mahikai yo kena apa keli yang trouble maker puncong sedin puncong nak sedin makeli pala gimana courage hakan ya oh melong nya keren Nga tarai ya katuli kadi no go. Melong banyak Wikan nyemlong bandrung dan girung ling tu kamu
lakut. Mlong fikir juga ni. Mlong dan skop fikir juga ni. Nang lamasan kali dia hap pa kaniam ni te hap syong nak syadin. Lek si hap perkat syong nak hing nai lek syu. Baba preach nak hing la jong practice nak hing la jong. Mereka tu apa? Di ini dasan orang baru lah condition yang kita kedor bagi ni saria. Kami yang kecil berapa? Tapi saria yang siapa kemat. Kau ini kekentian ke bagi kasing shit. Melin mampu penukam. Yo siapa kemat. Yo keren beliau. Andre apa ya kayak ke imgung ni? Akan syak hadar. Ni dia bangkali. Bahkan dia kepol akuaman pencai ini. Imut ayu bagi keren syak hadar. Especially haka konsep jongki nongelam ke bagi jet bikin nong MLA. Isu alat yang kendiat bangan su. Sumpah sesa. Ngepuli kendiat mu. Sumpah. Kani di kapor ke jongpi ngak kerpat li ngak kemen berpiladan lengkat berpen batai pia pat bakin. Syukurman makan long baik ngak kemen. Dengan su ai kendiat i bim jong. Ya. Keren su ada ngan ada quote ada pareng. Dosa. Set translate kasih. Long ngin la. Dia haka pareng ya kas nisar kadar ki governance. But the definition of governance kalong ba, the ability of those in power to introduce a pattern or a paradigm on how this power is exercised to manage resources for the overall development of society. Kebetulan Kalakia ke Kalakia bahasa tu. Tinggal pasang mamandra kasing na ya keren bagi nang diperlok ke kambet kasih ke orang ke dia menlok ni. Kejingla. Jung gitu ki mengala jet apa ya kabor. Ban pundan kam ya kata kabor. Lekua bagi beliau kan siapa ya ni. Kejingla jung gitu. Kibang ngila jet ni, poi ba. Ngila jet bakin poi sa kabor. Kumno bakin punan kami kata kabor. Man penyat kam yang jing don jing em. Resources. But we didn't define kita resources. Bagi don. Resources sa state ni don lightly, broadly. Kiba. Kada financial resources, kibang iyo na sarkar India ni permit na dia kata kaya dukung boy. Ki natural resources kena kemut ki mar bagi dan pok kendau duyong mausun shalor kendau ko ki krag betap dengi but ka resource ko khado ka human resource kam tam ki samla pule dengi hak no ko doni bukan kami kita hak rukom manwandra Iputan kam hakurukom man wandra. Ya ka roy ka pa ka ban ajung hun yu bubuan balang. Telangi sim ya ka sinsya kadar kalong kumta. Hakini kisan po lash nam mengilayo statehood. Ka donem dan ka sinsya kadar. Ngai apa ba on juba ma ko kai. Da tau da wo da pe. Donem dan ni. Kita ginong jet jungi. Kibilig man jet poy ka bor. Kidan ni kamdang kiale di kamle kani. Nila pudon kam bakla ni kata ka bor. Kata kain mga ngatho mantan pundon kam ya ka bor. Kani sishari kabakia basa ka bor. Ni hamnang kumno banlong responsible. Kumno ban use ya kani ka power. An ngat kadan ko ka kotli ngakan mau sa pila ju puli trai ma phiru jung Robert Greene kadan ko ka kot power utho mo Ngatai lah. Kadi ka kot ba ngasit stanat mangala su ong bun sin ya kani on camera because my inclination bun sin kali ha thma I like reading military books so ka power kadi kadan bang tu ti kumba mo phi pendon kam ka bor phila ban kendiat ban ong ya ki ba jungi dangi ba pe ya kani ka show responsible use of that power kumno ban penon kam ya kata is it because we are not thinking properly ngim penon kam ka bor perkat ka jungi
พี่ก็พลังโนชเวกีน้องมีขมัดจงกีกินป่วยสกบอร์กว่ามันปนีบอร์กันโดนกระไรโดนpulet manaโดนกระ traffic jam รถมันสนับอีกเบรียวยาเบกพี่ไปได้ยิงเต็มก็มีโทษพี่ได้กี่มรานกี่มรังกี่งานยาชัวร์มาฉันรู้พี่ได้น้ำมันเต็มเบกก็บ่เล็กบ่โดนบ่ยับเอ็มไม่ทำได้บริฟิมน่ะมันยังลังบุกไปบ้าแต่ไม่จีพี่บริฟิมดันตั้งกระตากอร์ฟิมดันคุมกี่ MLA คุมกี่ minister มันอัพมันใหญ่จังpara beri, hau kat kini ke jingrit ke sorok tu ni, kat kini ke traffic jam, bagaimana mengkontrol, sapi biku aman seperti ibor, nomor feeder mereka bor, it's ridiculous. Kade, nomor feeder sa ting dengan apa ialah dia dengan share experience kali kumbang kali mana, kesim arkenta ting beri kor, dengan alik salai kor, kipen pak sa kasairan nadin. Teman ta tong asutu dekat di ambulance semua. Manta ngahap dan nak two minds ngah perkat penting. Toh ke ambulans kenang lah. Dah kelawan ni segi kali gitu kiba peni kiba heba kilong kum katang kali kin ya baik kum kilong ki boss tengong ade kani tepi kipat ba bade kilit slowly ngong kani di bani perkat langkin. Biru pilit sejuk ngarung alik sejuk. Em ni nak kata berkejing kemeran je. Hak tu ke pergi kamera dia bagi syakri pai ba. Ni gila pada kumulai Trump. Kabong ma tang banga bong kepada isu. Mau pai ba mana ye. Ni kan namut Hitler ajak nama Hitler dang den. Oh, kenapa? Angin di kibun bang. Dia sang kuat ban kali kawe ka aspek tu. Fi kumnu ko overall development of the state in terms of economy. Nomor men emphasize halor ketuka policy ka people mana ba piedan ma pi bat kibun kita ki restart ki jongi badan ti pila manong kalong kumnu menta kan ni overall according to you pi baga economy. What is economy? What is economics? Economics is basically a question of the exchange of goods and services. Tinggi yang ni ka ngipunan kam hak ame ka percaya tamu. Ngipunan kam ya ka pisah as a medium of exchange. Services are something else. Hendrai ka pisah ka dong ka medium of exchange. Tinggi yang ni nang no kawan mi ka pisah. Kai ka budget jong ka state hak system. Tong siya kren lakadai si pawajar klor system. Kat no ngipun mi mangi na po state. Nagi taxes, nagi assess, nagi royalty, nagi yon, nagi cloud, nagi limestone, nagi kita naka excise. Kampalat ikas, sejar keluar. Tika kena ajar keluar keba ayu kawan no, kawan Delhi. No, let's accept it. No? We are not nimlong economically viable states. That's a fact. Northeastern states, kirong kirit. Kimlong economically viable. But bakin imkin sa kirang kami ka jingarap na po Delhi. Okay, Delhi ka ay kita kepisa. Pero kam ju ongay. Sino kali kita kepisa. Nga tari kam sarkar ngayon tulop bunga kita kepisa kawan na po Delhi. Sino kali kita kepisa. Kumnong pulot. Pulot ka bam. Pulot ka kikot kisla. Pulot ka riam ka ben. Pulot ka kumpnyang. Mga ya cerm seneng lakaba ya ngau pelut la si manga sengi hakai jinon kam lagi kon nakabule putih kita lagi di services banga tiet ya kepisah ke mga yo nak jing trai nangmu kiwan gini ke services kiwan siapa rokat dia lah nak drop tulap siajar ngenya nga kendai spa kendai putun ka kali pa yang siapa. So where's the economy? Where is the economy? But lebih, dia kata ngikiran ginong sor. Pwede nong kondong matawa pwede. Nga iikan nga state, ako sinam ka kanay sa niya buwar. Hado man tangon pay. Nga tunong rep,
one day jing di dang tahu dah kau sama di kau di berni orang one day jing di kimpat dan kata ability jong kinong rep tu kiba day ki palat ya ka 90% ke population ni mesti bikin perkat in terms of quintals or tons kepadan wan radiko unwan dia hayau sakate kumnu yang bubure mate dia kata ekonomi yang punya pusat pihak Jepang kan itu kan ai UAE itu kan very interesting tapi kemau ni ka election MLA ke berada Sherman long election baiklah dan ketuka scheme man roi pun par man ai ke roi pun par ike beduk sepon kendong kisam seniang kur seniang pun la identify tu budi beduk ketika family ke beduk la identify kisniang nak tit ke tempura tit na shoi lai balak abi pisah kendia du bung la ban maintain YouTube seniang sino ka jaga meski jayu tu beduk bla spa nu bang du kasak ni apa siang baniet jangan mau kerten kudang ko ke family ke ba la identify below poverty line BPL kisah sino kundong tangin ong ikong B berublok jong iu ba ke bagi don kon sawat ber kong B em nak besok mau hasorok ko ba bun king thei nong we nong kundong jong iki so mau yo aspasi ba ke trebla Budi sendang yo lai spa. San spa si sengi ke ra man penim ya ka yeng asam. Man penya ka yeng asam. Poi ke skim sam sniang. Ndel to lik sniang ma si. Kani ka nong yer ko yo. Kin sang man ri tu sniang ade lap ba. Sitam ba ke sniang ke kam ke jing pek ke sumar. Ndai la kular ba de la man penim begini kisnyang pinde la syai ai pelarus pak dia ka jik perkat tu beli top pep no yui ne na ka bateri pep no kan thai man pe kisnyang pe arta ki khon kai pe arta ki yang ka sam pe ki khon pe kisnyang arta immediately arspa ka sisngi ra duna ka to yi na ka san spa ka se ra mana arspa ka la duna pra kini ki beduk sedang sumar lagi senyang hari pangartlitik senyang belajar doktor manat manu pun selamu jap nak sauteliti kon senyang toh taruh dang ya pi tik senyang pangkon aprak sia ngan numong ka sinong Barang badan keba, si keba dan dong, don kam arah dar ka. Nupsa saya, dia no arah di sini. Dia no, nakan rius, tak kisah salah. Poi saka Christmas, poi saka New Year. Nyelak mo, dia tiet. Jangan ni, nyati cimbam ni, nyati. Tu ayah bam lah ni. But kumta tertiki siang sudah, di no iki belum no ban yo pesano. Buat sistem kerja kata skim penduduk pak iki bedo. What I'm trying to say is, pidan ke program mempunyai kiri hidup kita. Hendra, it is politically motivated. It is not sustainable. It is not a sustainable program. A well thought out program. Kerja temu kalau ngapa, man penduduk supaya bodoh. Hai guru kau mafile, boleh salah. Ketika beliau nang dok kentai
tuku senang ke di pai ni sikit kita senang sudah no. Beli ngiklet saya kini. Kam tam do ngikan mau palat tang shani te sepo is kasils ni kabolong bet tang urban setting kadi ke jaka kabolong ni ong bet ngi susar. Beli ngiklet pat sekendong pat. Ana kata kamu rada gawe ber story. Kaba ni pelanya khmat rem don bakran. Nang lejang sia ka jingje je ki. MLA juga. Ngi ke MLA bikin layu menang apa tai ngong gede banya. Ta ya ter dia nia. Mencinai ki an. Menpulut pong rapo assembly bikin cinai ki an. Tang ya i konstitusi dah jong raya ka state ba koi. Mentang lah iki MLA ki dike. Ndon weru bukan cuma jylla. Kurang baik concentrate baik haka konstitusi dah jong. Udah MLA constituency, not a state constituency, not a state MLA. Nganut man challenge kita. Uyo situ artur siteng jung, i MLA scheme. Belut dah sina footpath, belut dah tiet berti plastik, belut dah ka sina surok, ni sina ka bamde ka kam jung. Suai kontrak itu kinong supporter jung. Ki scheme juga sarkar lo khai ki scheme penroi. Simbahmu, you mai kontrak nama tep. Umnya palat dia kata kaput dia jong. Dia kata konsumsi jong. Dia hang no kontrol kasti. But nama kata finlap ba, ngimtip, MLA jongki, mana sport nong kudong, ule ayus tu nong kudong. There's no accountability. Abun balasa seni te le si setil aklet. Ngam tharai umpai ke konsumsi jong. Henry, dia juga kerja cik supporter. Kebengi pelin. Bat mancina namil di. Wali kesurok kamu sina ada kepisah tu sarkar buat titik buat ketengah lagi. Adon pun kita bincang. Bani piang yang kata orang ia songsit. Udah MLA ubah. No. Hi kamdan kata kajing ya trailang ti. Ban ra ya karoi ke par pokasti. Dengan kuaman dan kajing ya trailang is David sedang perkat namun tak state ingin perkat kuni perkat red jungi tang nam tai konstitusi jong tang kum no mangan job yang haga election bawan ter kadika babak lapam baka song hopoy ba buai la du pai ba kani nod man challenge non man kali Kalau di kaporingi ban sedang ban pentemai batru ban keli jengkeli yakini. Oh yes. Tadi kapor. Desa halor kan naka tu bamene naka policy ba fi ong fi ngala ban shim kawai nang tu. Education. Menta kani ka jelajungi mensyua kala long kum ka Mekah. Kibun bawan shani ban pulih. Menta pat pek karukom man kani ka karukom ya jung kani education. Ski lano syapo katarajur boleh. Kibun pergi down. Number one, let's say, ngam kuno ak sarkar. Handrai ngak kuno biang itu kibadon hakabor. Both the ruling and the opposition. Okay. Klaim pelik jemut. Dia kata bahawa ra ika policy on education. Kan pelang ni. Bakat kajing ke experience juga. Na ki education minister barakhat ki malai ki hapok Meghalaya. Tang Manas Chowdhury habu long education minister wa jingkerman. Negigaro ni kasi undan. It's a fact. Mde mengero yo. Non tribal. Ni it's a fact. Ini no. Kini kui susu tu. But kadai berfiong bah nang kapor tu ni. Ngiang sung school. But school government, but school mission, but St. Edmunds, but St. Anthony's. Kiwan ki beriu nak North East but pulih ni. Pin peyaka. St. Edmunds ki beriu nak kelang kiwan. Bersong boarding tu.
Loro to convent, Pine Mountain. Pitch school mission to ini. Ka Mokhar Christian. Kadon ka jong hostel. Government high school. Kadon ka jong hostel. Kena naga, kena miso, kena kelang kiwan ni. Kena karbi. KGP Girls High School mana kemau imei ngai kai tu. Keyboarding kibon na sibar. Kiwan slow na mag baka concept but ka jing jing kai jing education is quality. Man ni dan ru kai ba. Dap belit jimut syah ka kami kai. Then what happened ke rung sarkar? Sedang interfere. Kat no teli ki judge no hikai mi don apo megala ngam tip. Kita gi SSA kita tar ko ko tolok. Kita gi banyak lagi no hikai juga. Dan equity shoti. Di mentah mangi don gi halam ta habadon kita grading jangka pulai ke putih ke pulai ke dang ni apa state abang ilap bakas megala kadai try do kawan saya try do hot kami kita kejing huri orang mi kita ki jing kendet bendria ke sarkar berki nang alam jungi ba em gede belai dia ben pemit otak polisi dia ben jit ya kadang nasnang yet monobomi Ahmad kimi kinoi kai bapli kidon le grievance kimi. So the focus of the government in education turns to the teachers. He hasn't a voice. He doesn't have a political voice. Kuna school haduk kelas 10 dan vote, no one bothers about him. He can address it. Penmiman nak kata CM's guidebook. Kaba supulil ndet. Pipuli kata kin set jeng keli nang tu bolak berjumpa kepas percentage ke kiu dia lah biang ke education juga kena. Kamu ngira compromise quality kan? Of course. Over quantity. Of course. Hang no comprehension ke more so tu lagi kena mta. Education is all about knowledge. But akan tapi don ka jing nang jing start ke ba ke paling ke knowledge. Pila ban rung syaka no ko kendong jong partai. But mental di core internet pila ban dek. You must have that basic knowledge berpindah ke. Bali PE kena di ni. Ngasusi. Bali PE kena di. Tengah mentah bikin dan kita voice, mengkret. Ngapuli gitu ka, ngayok gitu ka, report dong ka, Education Commission. Chapter terlagi, keren nama kena school. The rest is all about noikai. Ngambil ni noikai, kita don't problems. We must address that. We must also get quality teachers. That is a must. Ngambil kita. Kalau yang kadang potong ini perkat itu pernah school, si populi. Kata mana kendong. Puli ayu. Sepuluh rendet longi. Sekuat berpikir kita ke percentage pass, dia pergi, dia ke bah, dia ready made answers, longi. Once you spell rendet, longi. Tapi nengkong mapi bahalah. Ngim dula produce show kita IAS officers. Ngim lah produce show kita kiban. Dia compete. Yang compete kamu nak bang ke bos tu. What do you compete in? Yang pihak delivery. Kamu delivery dia. Ni gini jungi tang salah. Dia halor mentah kani education ni sir. Nadang apa ingat? Nga perkhat ada di kadang-kadang personal opinion. Education is becoming more like a national security issue. Halor ka repercussions yung education. Do you see that lashalichis ni kan wala threat of mentadang kini ki tayong yu iwangi that yung ba kani ka threat of militancy kan wan biang
Hakini kita yung Yes, people yes. su. Yes. Is it because kilalong frustrated youth jungi ne hadin nama kilak dia ben pulih tentang kim kum omo pi mene kim yok kam nama the sole aim galong government jobs. If they don't get government jobs, kim tip she pat kin lej. Kim dan kan kum road map. Ti mentang kilak ben elaborate kendiat sel lada kumenta kani ke education and militancy or maybe kani ke problem on security issues kalawan ni kala revive bang ni pada kala ki bang Gimla man ba frustration of the youth contributes towards anger, kisodam, susrai, but kata kalaban contribute ya ka militancy. But that is not the only answer today. Lemar menta kibun ki factors ki magi ki ba la ban lam syaka militancy ke ba takumai pada pi ke militancy mensyua kalong baik ba kum ngotok sengi mun ba keren to ngai ba kerang kumu SP bla so sayong kam dan militancy pi kato kita lagi band of dacoits. Maybe he's right. Henry mental let's say kan mi militancy based on ideology. What ideology ngaptip? Because of a changing geopolitical scenario in the Northeast. Number one, kejingkala kebingi iha po Bangladesh. Kejingkran yung ki nong alam to. Bagi pay. Jaga Northeast. Hakitin paling kong with covetous eyes. Baka niya ko de kacaka bangi dia aman yong. Kajing kren jong nu advisor jong ki Yunus Muhammad Yunus. Asin baka ni kata. Bada on ka lanti jong jaga Northeast kay lembah ka Bangladesh. Kren hacha Beijing. Bangi niya Thailand man puan ka Northeast. Bahkan long region ka bangi niya Thailand. Kren cepat Nepal ka jo. Kuat yang ali bangi niya Thailand but ka Bangladesh kuat igi Northeastern states without consulting, without any decency of diplomacy. Kata diplomacy wala di jok tin ka dali. Kulat. Kuat man igi nation ni. Ali niya Thailand baka Bangladesh. Balai. Ngide ban kali kata. Ya kidan ki bosa, kidan ki forces coba. Oh yes. Kila mandi ki forces ki bangim yo i mangi. Ngimi ngim padite. Kata kawai gede ka force ka bangi imo. But ka radicalization jong ka sensyar kadar po Bangladesh. Pi. Bun ki mami hap dimut makata buang bang. Kadai ki jingmai ngi. Ndai ki ong minda pichwa. Impan idandak kita tisin kita nang tu. Hendak ke kongsan tang Muhammad Yunus sudah uriuk start. Ini mengkelat kita. He's a Nobel laureate. But long champion juga climate change, juga climate. But suatu, bah climate change is coming. There will be kandun kejung jung tha in the Arctic and the Antarctic. Kan kiu ke duriau, lada ke duriau, ke kiu tang arbiter, kan top ni ki jaka ki baharu duriau tu ke pasai berapa, including Bangladesh. Di Bangladesh is kebetulan tu sino kipad. Where is their safety? Kalau kumua, kejung ujung Sim David, kami di kemat sekido mana kawan dia orang tu, kalau kita kipet sekini kido. Ini citang. Ketika jaka bengin kiau, can we afford that? Number one. Number two, lebih baik bahaya ke report ke bumi aga world media, especially with the coming of artificial intelligence. Kita kami kita ki rare earth minerals, rare earth elements,
Pada point dia identify bagai port northeast, mechanized one. Kita kira lithium, there's that, whatever it is, ngerti. Bagi don't forces kiba, geopolitically, ni osngo, kat kumga kubur bengi puli, bengi ia po news channels, baka jing yaki ke jing penghalam ya hasina po Bangladesh, kam dei ka kam duno ka kam ke Amerika, kan baka nyo rung sport notice, kata kau ika. Jadi kendiat ada peliu jemut masa piwan rak mantan Sepang Amerika. Don't you see dia kan kendiat bah? Don't you see like agencies like intelligence agencies kila sedang biang ban kenwin ya ke pertai. Of course. Sipor. Kumba sipor senam kata senam jua. Pimpi ke wan juga ki ambassador sini. Support notice, German, the American, the British, kakak kiwan, Chinese notice, kampung silong. Macam ni ru? Oh sini kiwan, bangsa ni ada consulate to one hundred po, ambassador one po silong, nilai kendo ada bangsa ni. Yung ikaw mante, pida we are a very unique society. We want to know more about you. Hendak dia mengkelat je ke interest je ke Amerika. The deep state, the CIA. Oh. Berminta ke Bangladesh ke sedang itrelang ke Pakistan. Ni kelat ru ban ong ban perkhat mo sir namar berminta ni jan bah buat Bangladesh. Oh Meghalaya lite. Very porous borders. Ting nak benta ban ai ya kipat ba a little bit of maniakran but feeling along very interesting benta fil aura itu ke CIA ke deep state. Benta elements of like ISI. Yes. Pakistan's Inter-Services Intelligence. Hadir nata DGFI ke jong Bangladesh. Kila collaborate nadu mencari kila idan lang. Te kila ban destabilize ke ni ke North East. Exactly. Mana piong unit fly lupa. Ba ke Bangladesh li kalong coastal ba. Te dah kala submerge maka dah kalarung umli te. Kabili ka ban pli kala pli lang kala pli lu ikin ban rung shani. Okay. Assam is one, Wengilai. Assam is aware of that. Sedang tu ka beri tu minta ke dek. Gede kata, bawa belas tangi kata. Beli sangi kelet ba kani ban mene if you mentioned radicalization mo. Beli ngim tip bahas pang kani. And then you mention root mane ideology. Manta kani ka ideology ka bating ba. Kam ting gede ka. Ti dalam suagi don arti ideologies. Apa saya? The capitalist ideology, but kawai gede kita leftist ideology. Leftist has gone now. Minta kami kawai berka ideology, religious ideologies. Kama Sikh man politicize sila nakaliang yung Trump right-wing Christianity. And all, but na po nagiwig-wig na maybe Islamic radicalism. All extreme bodies, Christian, Hindu, Muslim. Once you become extreme, you lose sight of everything else. Nga siya, you know. Andre, gitu beri pay, interest na jong. Baka Amerika ka pay ka interest na jong. Kaya ka interest yung ka Amerika ka day minta ka shift siya ka Indo-Pacific. But the Bay Bengal is a key issue for the Americans, especially for the Malacca Straits. Who controls the Malacca Straits? Mano mag-control ito? Naman ka trade, yung kapasay ka yan, 80% of the trade, especially of China, goes through Malacca Straits. Mano mag-control ito? Amerika matawagin, you kayat in the Bay Bengal. Hangno, upay. Tila siya kata kajing pusyang. Laman penmi ke huri-hura hang lepot North East yung kawai ke mga ngam resultu ba gajing yaki yung ginaka Nagaland for Christ. What the hell does it mean? Ngampay fang siya naman nga di kustan Chris jisu yung kan mga tip preach ya ka sukasan ka peace
He never preached anything about power from the barrel of a gun. But that is what the militancy in Nagaland is. Nagaland for Christ. What? Does it make sense? Gamdan ra, nongrim ru umdan. Umdan. Ti wat hangi ru menta sa kumong mane ba halor kanika unemployment crisis. Then we have a repercussions going on with the drug menace. Nga songkai mane but pi ong mane sa humble opinion and if you mentioned but you can eradicate kadan. Some amount of solution is there. Pilak man walam, pilak man tek lakam ni kani. Ti pilak man batai ki pajba kendiat halor ita ijing tek lakam kumno. He having kerana ki ya ka drug problem apa megala kita like the leaky factors ki bing democrat. Number one, you kerana you nong di drugs addict. Wala na pisyo, ni pisneng, ni pi. Lek umum kelati, umla makalan mak. Lalong addicted teman. Tikala na itu jing choice pi. Ni suba bagi kini crimes, petty crimes apa. Magala, kedai ni mata drug. Maybe kedai. Iting, ni siapa tiang. Henry, ba kita ki vigilante groups ki mengenong. Bikin sim ya ka anya ketijuki. Kamdan kum kata ka adi. Yo pui man sikiji man saw yo la sha do kum yap tu brio pisyo. Pisya kema pite. Ka anya bang tan. Ti abang apa? Jika drug problem in Megala. Menyale kum ni bang tang mangi ki bala. Upulet dong tang mangi ki bala ban. Control ka ni. Lani yo pajba mun ong lani kisong kita ong tang mangi ki bala ban. Lek ni. Kamla belong. Pihak itu lang. Number one. Number two. Wakam kontrol. Nang nu one no drugs. Tam sinata ni po maglaya. Kam pemi dang ni. One sebar. Tivin kem tu nung di drugs. Ni yo tu peddler body TV. Kan 1 gram 2 grams. Pili bed ka snong pili bed ka pulit but kam tu doesn't make sense. Boleh melakukan kem tu businessman big drug dealer 100 kilo. 100 kilo, 100 kilo, 110 kilo. For him, it's a business. It's a big business. Kim itu sih. Tuh. Dia sengap genong kepada itu tambah ade. Pin kim kumno kan? Lain. Boleh pula lek kau? Lain. Ngangong lah. Nomor apa? Kani ka drug menace kam ketak tayo yung iba. Buat kesorkar kalau concern, ki pulit kalau concern, ki sinong gitaw kalau concern, buat ke judiciary kalau concern. Di kemudian kamenta kadai ban, kem yung tuba, wanra diki, jadi kilo di babon. Di babon. Bagi cekarong juga gelang tangar seli. Kawai kadai na po gati, kawai kadai na po secara tu, na po rasa cara tu. Di kemudian kem kan, dan lah. Banyak bodin nyata dan police force dan boleh umi pikem usisen pi ni ras boko yo jemen boleh yang kaju nanti ina man perkhat ke bodin man pun kam dekat teknologi thai menta lain samut kita gi big peddlers ki big bus kita gi nong manra dega ki manra dega song ke bahe drugs pulen tip gigi men bodin kami pun kan teknologi sih kadang teknologi kini kita sedang apa Punjab successful teknologi pendat diki anklets pendat diki anklet apa kita kan ben betip mano tang mapi tu buri busak pendat betip night hat buramu unekana uwawani. And it is a tracking device, GPS related. Pitrak kanya ke movement tu beliau. Dan apa selong, usaha apa, demtring, usaha apa, mulai usaha apa, jauh gitu. Tapi sistem lah dengar kata, with
technology, with GPS systems, we can track him. Kita boleh cakap. Yang kedua dia kerja dengan jualan nama. Kita ni cupai. Dia tahu boleh tiap apa. Umi yang ni nama kalau boleh selesai boleh tiap apa. Dia drugs. Okay. Martin one pie. Kita kan tracking system tu kita track bang berapa ni berapa one pie. Cepat nak search baik. Sansin reusin video aban kem tang sepuluh karbon lagi tu. Kalau dry, 90% of the drugs is over. Hendu pulit, udah banyak terang berkekut. Udah banyak order, ke permission juga kekut, balik ya kan ni. Mengalong mana? Berkekut lada ka. Bor pulit ni ke sarkar, ke keren juga kekut. Court will be sympathetic. There's no reason why they should not be sympathetic. Kan ai lah. One ka AI ta. Artificial intelligence. Pimpin man up no. Ka artificial intelligence kan raise no pai ka alarm. Utang surung tau je beliau. Bu bila pandai di angklet. Hapo Punjab gi khot ka. Gi khot user gitu. Yud Nashayan Virud. War against drugs. Kita ki Punjab Police. It's already operating. Telah ada kila benda kini, beling yang melak Exactly. replicate yang tu kaju, dan kambing yang tu kaju sistem. Itu sistem. Nama aku bangai iman ta, katuka hukum le jungi. Kanlong kala aban one a dangerous sign pat. Kaditi. Ya ka society jungi. So, kumba I'm a few example mentan. Artificial intelligence, using artificial intelligence and technology, kamut laban tela kamba apa dia enggak noi try benda ken visa Ha? apa dia enggak no finda I estimate mapi if you can pidin mapi Masalah dipilih dengan ni, bay. Oh. Dipilih dengan kelar banyak. 90% of the drug supply will be cut off. Don't wait hard, balak man slip through with the snup sabon itu manrap, na okay fine. Lagi tu iki balak tu nak di kilo. oh Lah ya apa? Gimana so? Nomor kita kitip intelligence police intelligence is good. Kitip who are the bulk suppliers? That they know. Kejing kalau man kami kita. Teknik dia kalah man. Kuno man kami. Kita sumi Sabah ke state. Kita cuma pajak. Kenapa kamai ka? Imjak puan tu beli kamai te. Wan ragai. Ayo sebab. But under narcotic law, apa India, rayo yung nu serial offender, bah artin berayo, ala ban set you arpus nem. In 20 years behind jylla, pamit. Ti sir ngagadan gani ka way kani ka it's a small report many years back nga download mga mo hakatu ka por nga smart puli insurgency. Ti kani na po International Security Assistance Force na po Afghanistan. Think ngashu mak mane por nga shongkai mane. Tikito ani state weakness and corruption erode confidence in the government. Kamu lada ka state lada kadan but corruption erode confidence in the government. We need to understand the people and see things through their eyes. It is their fears, frustration and expectations that we must address. We will not win simply by killing or removing yakini ki insurgency. Lani menta ku mga yu menta kani kalalong kum ka ngam kwa bakan long kum ka civil war la shai hapo kani ka jala jungi ngin yu iba nginia iwe nginia penyap no iwe lani nginia lech hing ju kiwe ngin destroy ki te kani hang ni gidan. We must change the way that we think, act and operate. We must get the people involved as active participants in the success of their communities. Tak, dengam. Menang kerana ke participation. Participation jong unu public ubaki mata uki plop buli mungkin sudah mana lep mau ting utau drugs ngiru ting. Ni pun kita mau pergi marway kam yalam susu tu di. Ia trailer mereka bor sarkar pergi polit. And use technology. For God's sake, use technology. I think we kalau ada kaporti ini sir naman ngila start mendaban penon kam mobile ke social yes, Instagram, Twitter, Facebook.
Why not ia kini embrace not te shim no kini technology ban baru ia ka imlang salang. Yes. Kau ru ngai hakini kisngi ki ru kimi ru ki ong ki breu dang ya lenti na bonong tu. Te ka blame ka poi biang syakani the entire system jong ka drugs. Jong drugs, yes. Te fisko kumno sa ba ka imlang salang bat kani ka shnong kani kumno ya kim kini. Namar ngala ban klet mo namar nga kani ka wan ka main jong mane ken sapang kani ka jingdan jong ginong tu. Is it related to drugs? It is. And should the kani ka shnong kan wan ban te la kam lang ni kate la kam hagadu lanu. That is the point. Ti ka bang kwa mo yung golong ba na ya be athan ni ki barit bariate. It's pointless. Ot ya ka kli yung na kli snan. Put international. Uniu nung di drugs do myo no umle Rung desperate am. Rung masnong rung gi bayi nga sam ako to ko por. Nung rung desperate umyo drugs. Kaya galing tiju. Stang man date rehab. That's the only way out for him. Daladi hunong tayarap ya. Daladi hun kuawan jam no. Lam yo drugs din mo. Tik kadaya kata por ng bukan rung kasnong. Kan rung gi bayi nga sam. Bun gi bayi nga sam kita rai man plabo. Man admit po kuno ki drugs. Hindi na po yung kata kapor ba man la tu kumoi. Wa habi tre lang. Let's see kata kapor kan hapang klan gini gi rehab centers. Maybe that is one of the things that we need to look at. Lingila ban odd ya supply. But the main point is odd ya supply. Odd ya supply yung drugs. Drug addiction in Megala kan yabi na day. Ngidan ka willpower sir. Oh yes, why not? I know the police, they can do it. Di karong kaman tayo government kan bi. Government, police, judiciary, gede menteri lang. Di ngami lang iyo ay ganyan ka solution. Ngami balay bo chief minister, home minister, umlaban niya, di siya lang but ki judge. Hindi ba influence ka judiciary? I'm not talking. Hindi ba niya discuss yung ka social problem kepada haka state jungi. Ni dek kuno. Where does the fourth pillar kum ka media mo? Hey pat ka role jong media ken hang ni. Oh ka media ka lale lagi jong kakam. Kala highlight ek ni issues. Ni ka media bra ka highlight ek jingjia kan. Kala kata ka lale social media is already there. We all know ngitip kata jing kita jingjia jong kita ginong satu jong kita ginong aptari jong ba lek ne kum ta kita kam jaban through social media, it's all right. The media kata dia kejung kikam. Sir, syabang ini penkut sa sipang arpang, ngakwa bantip na pi ka trajectory siya ngani ka jala. Pi according na kaliang jung pi kin pi so kumno pi iya kani. In the next 5 to 10 years, ang ni san supposed na pi so kumno. Nyukran ka basay mo? Hot. Candid. So bahasa ngakwa mabanlong ya kata mano ba penyanyi ka state nado ko kasang nado ba sedang ka state mano ba penyanyi ka bagi iya ka jing no ka state ka kramkiw ka no mano ba penyanyi udah sunrang kad arbor bosyong ha assembly Sunrang kat arbor before me government, sunrang kat arbor before me district council, sunrang kat arbor buat penteri kami dorbar. Ngim dia mengklan bag kintai, kinong kami, kikambun magi, hapo magala banyak kisnang, 51% more females than males. Hanung yaila di kini. Begini simenta hak sensya kanar. Jingkang sudah, kang lat sudah. Buat ke jingkang lat kalau bau. Ya, ong bau, long suar man suar long. Sinang do kalau arbor kan tege de sibor. Tika song hayeng. Fine. Tong ini identify kita ki kalau arbor, kita kabor, kita kalau arbor.
udah beriu ba ra ban ra ka wai ka som ban ia da ya ka ika snong ka thau udah beriu bala ban dei pom ika khlau ka tap beriu bala ban dei ri ka masi ki beriu bala ban dei udah beriu bala ban madan yo lom punang ka udon ka bor physical strength kaji kom shot jungi ru ka nai ka pani ka ta udah ba ya da ya ka je ban riu nim tu kan tu bakalan cang kata kesibor tu kata kentai. What is that? Kata kesibor biong kentai kesibor kata kabor tu ka. Juran? Mdan. Ting sukren. Senang kalau bola tu, oh kita kibor tu. Kata kesibor tu kentai. Pilih kentai punya je yang kesam. Kepunya je kekur kejat. Kan aku mungkin yung kasi mencua, ulong sama mencua. Kadai makaba lum balangnya ka kur kejat. Kepai di konsuat di kerang ni, hapok kakur, kadai kentai, kado. Ulong sama mencua, usau kentai, kadang kata kabor, hadu bayar kejat ke kong, nisim ke kentai. Ya ka identity jung ni, nisim ke kentai. Itu sibor. Ini sibor. Please define it for me. This is the concept of management. Management. Kentai keklan naga management. But ulong suam mansua di kuasi. Udah kejat benriu keberkat na, kebertau dah walk, keber pik, bukan don ke balance. Ha ka imlang kesalang. Kasi kerja start, kasi jual ban nak sidang kata perla tu kerja tahu juga hak aim nang salang. Bala na wong kita kalar bor. Kanum nak sidang susundang. Kini kasi bor tu kita heran. And it's the concept of management. It's inbuilt. Kau nak senam junggi long kemej, junggi kita itu. Man manage. Mentah apa saya mentah. Ni perlu dikilang. Ban pa yaki kun ki bak start tam jung begin pulih management. The products of IIM, the products of IIT, kita cudu Amerika, kita dia the CEOs of multinationals. Okay. Ni laklet bayang na jong hi ni ladan. Ya dan. Hasnan tu. Thailand kita kendong sekeras. Saka kams na sakadar. They'll bring some balance. Nah itu tu sunrang pemla tuan. Nah no syariat. Ni kena kita kerja dengan siapa? Bukan dari segi masyarakat bukan bi tu beliau. Maybe. I don't mind. Kamu ngakuai habis ngap ni. Ya sedang ya keren, sedang debate. Sedang perkan gini. Nama fikir ingat senongin poi. The trajectory si nama orang kuat ban tip wat kipat bar ki kuat ban tip si ingin lek mangi. Makum ya ladi ngar wadi way na pedeng jung kitu pat ba basa sini. Ngakuat ban tip. Si kalau way jungi bar khot ngin lek si. Tas kawai. Nangi kuat pe ya trajectory bang senongin ni. Kini ya ki juga ni kesamla. Ba syepti. Yo ngidu jai. Yo syak terlap lagi wei. Kadang kajing. It's very valid. It's a valid fear. Kapusong niya. Henry, kapon yung kalong. Ladang mitu suai ladi. Ladang melaman penitu. Ki kita sinong kemudian hok pensong apa mereka lah. Kumungin kang lahat yung beliau berang macam itu. Nama saya sini ke influx ni kanum desu kumagi mundur kan wanda kawai berka form. Kumungin pasanya kita. Man kang lahat ini try ibetang sitro. We don't come when you have self identity. And again, hang ni ngawan ra bang don't come ban pun kami ka technology
but especially ya ka jing wan jong ka AI, artificial intelligence, kanya lap yang. Kuai kena sama jong perkat baik kata. Kena samla jingi ba start sa. Oh, kita. Kisah ki start tamba ngai senai ba ting kamdan kalat ngilong and then ngai ka frustration kelas dang ban build it. Ting nomor kata kani ka discussion apa deng jonga jong pi kadi something ka balong very productive ka kan wan lam ni ki ka babahan nak banta ya ki bun balang. Te mener fi ong sakawai kamai ya ka hok. Kamu di banisa. Kamu bemeneng ya keren kamai ya hok sipang syaban sedang ni ka interview. So fi ong yang kamai ya ka hok. Kadi ki Asia ni kamai ya ka hok. Eh, kata lo kami ya. Kaba lewi. Kamu kasih orang kamai ka hok. But bun nangi translate dia kata ban ong ba to earn righteousness. Ban long beriu ba, ban long beriu ba. Dia ba, ba kuat ke mensim. Sibat individual. Kadai kita kamram jong kasih. Tunggu ni pek kendiat dia ka. Ngin kendiat jadian, in pek dia ka. Kata ke concept of democracy jong kasih. Kaya konsep jong ka democracy ho kasih. Concept of democracy haka within the Constitution of India. Ning pek democracy is the right of the individual. You have a right, fundamental right. Pidon ka right ban tetaka, pidon ka right ban own property. Pidon ka right ban shong po India. You have the freedom of speech. It is your right. The individual right. Hindi. Ho kasi? Kasi umay ka democracy. Henry ke interest jong ubabun balang ko overwhelm ka right jupi. Haka democracy jong kasi. Betang asno matao. Kipendam kamat ka raja ko darbar. Ko darbar ko nung peje ko jong hok jupi ka peje ka. Iko hok jong ubabun balang. Haka kur, darbar kur. Ka peje ka jingha jong ubabun balang ka kur. You come second. Your right is subjected to the interests jongka jong bubun balang. Di hakata kajing kot jongi, kajing kot jong ulong suang manchua. Ya kata kapan kamai ka hok hang ni hakajing ni jonga kadai ban bishar hok. Kadai kata kadau finau. Baka jing mut ke jing berkat ke jing start jong tau long sua man sua. Hagi dorbar bo so. Ban yo ban champion ra ya ka hok. Ya ka jing sisa. Untuk pelut di pos ni. Hagi dorbar jong. Misalnya. Usong hagi dorbar ya keren. Tang ban yo ya ka ban mi lop ya ka jing sisa. Toh hagi demokrasi jong ke India ro. Hagi demokrasi bengi mentang. Hangi persang ban jet ya ka jinsha. Ngidon ka CRPC, ngidon ka IPC. Bat ka kut ha ka song bisar. Ban pet ya ka ban lap ya ka jinsha. Kam dan kadang ka hok yung ka kut. Ladang ar mamlang ye kes. Bat ka kut ka sngo ba ambyang kita sagi sabot. Bengi pemi. Kadang ka hok ban kot independent witness jong kai. Kata kerja ka CRPC, IPC ke bilang ni senam no dang ngai spot nama cuma. Ukasi udan yo sai waktu kikot. Sai pula. Kasi udah don lupa yo konsep yo sai pula. Ka bau ke darbar, ha ka syong. Bat kamla ban poi syakar. Cik sya, ka don ka hok ban kot. Dia usai perahu independent witness jongka. Uba top usai perahu si semaya ka kur la jong bum kene jing sia. Bar kene jing start jong kasi ki hajar senem chu. Ngatharai ngahap syong kelas buat pisa ting. Nawar beli dengan syong bumi wat yala dir ngakwa ban syong bangan tip susu syapang yala di. Ting nak sywa ban keli. Lat no ka jinglong jong pi ba fit tho
ha po shalong time nga shit yo iki article zumpi ya ki jing tho zumpi shit sultanat ban le sedeki ai sa ki hobby zumpi Mentah dem jo viki. Atman. Dem jo ada sultanat ban ikwai. teman ta fidang Om tu ju mla so fi. Ta si tung sentia wi lok hayeng. minta tu dari bayok ban le business of gardening Just for the pleasure, just for the pleasure. Si pule kot ting ting. le mangai ngayu i ka jing tho ka jongpi ki kayar bang sultanat mahan ban nomor ka suthit ti ngakwa ru ban shong ban phi ha ko pat kapor nomor le se bakadang duna manta le se ko pat kapor ngakwa ban shong ba bat phi ban tip ha kum mane fikran shapang kani ka jinglong jingman jo ka Bangladesh le se ha ko pat ka series ladang yo on kani national security nomor kayar palat kani ka jingkren Yes. nomor dangia kren tang menta le sing inyo kta tang khendiat ter hakwi pat kapor nginyo shong company mania tip ha kumno nginyo ban scam mangi ki basa hapo kani ke jala me khalia sa shwa ban penkut ya kani ka program jungi nga shukwa ban ong fi ba filar bidan kanu ka message na ka menta ki pat ba jungi ka bapet ya kani ka forefront media kamtam ki briu ki jungi ki badan syakiwei pat ki jaka ki basutanat bapet ni forefront ke ka message jong pi ki Tang asli ngadon. Kawai kalong wan yang si ka mga kremen ne. Pai ububun balang jungi. Balong politically conscious. Ban vote. Ngom ha sungtu balai pi vote. Wat chu vote tang ban yo no yalam. Tang ban yo amali. Kambyak. Pidi ban pelik jumot. Balai pi vote pinjo amali tu amali ubla balle ayu de mentaka imlang kasala. Number 1. Number 2. Kadai ka ngalo sangkia ka jumot junga. Kani ka pulih ka putih. Ngakar pa yikmi ka. With ngoba ban chieng ban shim ya ka bentan jong ki ko ki students. Nomor undan makran namta ki students. Undan makran. Iklan cuma education, but the main stakeholder juga education udah kena sekolah, undan makran kena sekolah. Ngalah ya kata. Kita gini kasih ke poin. ti yagi bapet kani ka channel jungi forefront media ngio ban kren ban peliu bat iba Toki Blah yaki bon bat nga kum special correspondent Christopher Gatfo nga kwa show ban shong bat isa next time hakapat tu la de ngio lat ban peliu pat da kiwei pat kibala bande on national security bat iba sa isen kublai shibun mga Christopher nang nina po ka studio jong forefront kublai shibun sa isin bat thiasuk